салому алейкум бародарони аҳли ислом. нояи рӯдакӣ дар як шоварс ҳамин шав соати 1:35 дар ҷамоати мо сел омадааст ва хело зиёд ҳам залали ҷиддӣ расондааст. бародарон, хоҳиш мекунем аз барои аллоҳи таоло кӯмаки худатонро дариғ надоред. аз барои худо кӯмаки худатонро дариғ надоред бародарон. хело мақсад гӯем залали бузург расондааст. хоҳиш мекунам ёрдам расонед. очаҷон мешава. оча ягон чӣ гуфтанӣ доред? از برای ثواب یاردم کنه. حکومت یاردم کن. برادران مادر میشوه. خواهش میکنم یاردم کنید. شرایطی خوب نداریم. حتی جای خواب کردن نداریم. بسیار خوبتر میشید اگر کمک میرسوندیم. چون که شرایطمون بسیار تنگتره. در اویله 15 نفریم برادران. حتی جای خواب هم نداریم. این حال احوالی ما را بینید. از برای الله کمک خودتون رو دریغ ندارید. در این زمان بسیار انسان ها بودند که زدر جدی رسوندند. خلاصه دیگه برادران خواهش میکنم کمک خودتون رو دریغ ندارید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.